It's a amazing truth Sabbath school banner. Third quarter Simon ko na hung tabin. Tunia na online na hinbezo si azong pagkaiminin sibay salam kain bol na he. Jadi tadi panelist kan tu konfiozo si kalau azong pagkaiminin salam kain bol le. Tunia na he hici Simon ko na hung tabin bandi cai Simon to kilanin. Kui hizong le hici hinzot noma pathin thu ngai no mai le hici ban Simon bu amen tu chungi Simon hi pham ti le the list of these ministering to those in need kitin it's a background hai amen na chi chui pham ti le minium nung hola na to na minium nung hola na to na chung chang hung kisna hi in tua hi Simon ko na ila lu diu hai tai episode lu pasang bin loi ho pun no na in ka te o cái mà hi cái gì đấy evangelist Giang Boy họ cái yên các con mà hi đấy brother Nam Boy thì bà mẹ tên là evangelist John brother Henry evangelist Hiên evangelist Nam Boy Amen và thì đam thầy Pivin tu hin pi dòng đấy cái bạn thầy là thì cái mà tao là trong giải này cái đó mà nó lấy system và thì hay bạn tu hin năm mà đấy mà quy tụ cái lo đến tu hin trong Simon cô là có hùng tao vềก็การสิ่งที่ว่าลุงเสียแต่เองอุปธินไอ้เห็นเดียวว่าเห็นลังสุดที่ตอนนี้จะไล่เป็นอันนี้ส่วนกับบ่ชาวบ้านมันเองคิดถูกปีว่านั่นก็ทิ้งอันนั้นมันเห็นดินปีว่านั่นถ้วยดิ้งว่าก็เห็นทิ้งที่นั่นดีเป็นนั่นก็ทิ้งเป็นปีวิตินที่จะมาสุภาพยิสุคริสต์มีที่ประนามกับเตาให้อาเมนเก็บปามเบสเซงเงินว่าสิมุนโกนาอากาศสมนิเลกียาสมทุ่งจันทีตัวนี้เห็นสิ่งเดียวเห็นหน้าบ้านเนี่ยจ้ะale dunia gam charai simbiu chahile thulun tha ho bunga na to kin bo dan chun chang hi itabamang ti hin da ti hin tin hi che chun bible chang ana simo te ole memory text ak ti hin bible chang simo tin jacob bu kha chang som ni da sagi na hi jacob hi james tin jong ki he na this ba chun ai pa chun jacob ai ti hin jacob bu kha chang som ni da sagi nu lo pa lo ho le mấy thái hậu cái thầy hè số nào và villa hua cho nên vào mấy lịch sử mà cô nào bộ bê lô hiền cái thiên số thì chỉ có chút bát thiên ngà bố đàn thiên lệ cái số bộ lô hi cái chỉ có cô này nhiều thầy chuyên làm gì đấy nu lô ba lô ho mấy thái hậu phật ca sen na cái chuyện việc thì mình nuôi nung ho villa hua chú hậu thị ta na bát thiên đi hậu cô đó nào thì cho phật ca sen thì chúng tôi sẽ chuyển chỉ điều ấy yên, đấy, tôi hiện thu một cái điều đã xây được là, cái chuyện Matthew cũng xóm ni là cái trang xóm là cái nào xóm ni chú bạn này thì bí mật the Great Commission, the Great Commission chú bắt thiên xây dựng xóm là nó chú ngàn xin là gì, thì chú xây dựng xóm là cái là ba hậu bung cái về thì tu này chẳng kia hậu bung họ giàu gì ngàn xin là cái gì vậy na, cái gì tu ít tao ngàn xin năm cái bị ham thì gạt xin leo hẳn, Bible sang xin một cái là Chúa Giêsu Matthew cũng xong thì cái trang xong là cái nào đó xong cho anh em sẽ bên lăng Chúa Giêsu là hiểu và không nghe nào mà có chú không biết là sao và là lấy thu này là dấu sĩ cái mai cái bia hiện tại cái gì chúng nằm hồ chế viên nằm tin mi dấu sĩ xây dựng cái gì bún apa acha chú lệ là đâu thiên mình ama hồ chú baptize cái hồ luôn chú lệ cái mà nằm hồ cái bia thu dấu sĩ apa cha ni tin cái luôn cái gì Giêsu Christ na hi xây dựng hồ này này na đấy xin nam lên lại cho ministry cái nào gọi là chú tiếng ta lại khi chỉ gospel cái bằng thu phá hàng set của vợ chú na i tập mà hàng set điều hàng hoặc là thu mấy gì cái xây điều hàng na hello ấy thu mấy gì cái xây điều hello anh em hoặc là mà nó gọi bằng cái thọ là cái tập mà chú aga hiểu định chú cái ta chú gam mà là chú anh sẽ na thì chú bằng chú Jerusalem mà hùng cái tung đó Antioch sa ban ban na hùng cái tung đó Gentile gam mô dâu thì ta chú process anh gọi là chú cái bằng na chú không mà cái là sẽ đến, à gam sa đến Sunday ni lesson này là đúng không na Sunday ni lesson này cái bạn kiểu chui tham thế thu pi chun cái rồi không là thà bé anh tin na anh ấy chỉ cái rồi không là thà bé ông pin nó ta này, cái pi ti không pin đó hay thế
Jesus Christa vana akal to zo ni som zo chun thagau thi Pentecost nang ki bung ta hi he chi chu mi sang thum war bak tai changin chu tin ta he chi ni apa chu mi hon ki dam sa ven ho bung chu mi hon ki be jing na he chi chu ho bung hon ki be a chun ale he chi ho bung lam kai ho chu kui ho ham mi ta se ju som la ni ho ma ho bung lam kai mi ki ven he chi pen chu Jesus Christa na hil Jesus Christa na hil ki chu hilova Hebrew le ka bu hen lang na ba sang la ya Israel ke le bu hen lang Musi hen lang David hen lang he chu zo se apuna khang lui apuna hung ki zil pe chu Jesus Christa na hin jila se ju ho hen jile chu na ho ti tam ki na ma cha ale he chu ba chu ni ga na he ex bung ni chang som li la ni apat som li la sagi to hen ana be autin chu ti ta le ex bungs li chang som thum la ni apat som thum la sagi na hi ipu mi pi mu thewam ti ho bung ho he mi ho hong ki be to ki lon chun na mi ho he pung ka hong ta ba hong ki ngai ta ba na Christe hong ta ba ale chi ba chu am ho chun an nei go ho hen zu ta bin nei hang ti la nei ta bin am ho sung chun ha sa gen ti chu ang ei cha dung chu nei ta ba ti mu the be na chu ti ta le hi chi a hol ko mo chu ho bung pa la mi gan thei mi chaga na mi to bong lo ki thu pi na ding ablik man na ding na social welfare ding man ding en cho chu ai mang cha ta be nei na hi ta bang cha hung mang cha amor ata san na apo do na chu pi ha mi te le agam ho hen chu ba athil ho hen chu ba a hin to ro pa chu na hi chi pa cha yin chu ti ta le hi chi la chu mi ho hung pun do to hung tam to ki la chu ipite ta am ti boi na zong am ho la chu hung sam che na asi chu ex bung bu chang kha la chu ka na mei thai ho hung ta in na mei thai ho chu en ho pi ding hung ta ala se chu ho chu cho por ta chu pathin tu se ni cho pa ma ta po be nei hi chi a chu pi hung boi ta ti se chu chu pathin tu se a se wo ngai zo a he chu chu dikan sa giya ka ta na dikan sa giya la ba chu Stephen Soma first martyr di pa chu dikan na kha nei na hi chu cha hin ala hi ta ba chu ahung social organization chu ahung pi rin ta lam chom chi board he ga chom chi in dikan sa giya chu an nam kai mo chu minimum hora ministry board mo ngi nang ki to ki da na he chu cha hin ala tu nya ku san ka do lum chu ai ya hi chi ki roi khom na hai ta chu na i ho la chu i hat sa wa pha na sa ki zan na ho la ai ka tim vi wa cha pha na sa mi ta ba ki bai khom na chi ho la ha sa ni chi a don ku no na ni ho la na kin hun don ku ni ka ti na hi nge pha ka sa de a ji chu hi chi be nai le hi chi ki roi khom na ni Christian den i hat sa ngai ji nei na ji ai mi ti le i ta sanu na to a da sa ding mun lo so na zong le ai ma mi ma la ki ha thi poi thi he te ka ne na a chai na ka sinum ki chi ben de ha ka mong tha ho zong chu a ki man ta thi poi ji chu i ba hi mi mu thi a tha lo ji chu na a to pa zong thi lo ji chu hi ji bai mo ta kha ni ki pa me brother Henry ya ho ye ji na point chu ji chun e ho na to ai ga sa na pa le hi chi community tha sim the na diu ki lo ko na ta hi sim na diu pa chu hi chi ba sei ju tian na bo chai ta ni na ji chun hi chi cho point la ho no ai in kin ka sei lo chi chan chu ta ti tu brother nam boy aman pha na ba chi la pan te Amen tun mon ne le sana ni lut ki taw tin agas som ni le ku atu pi chi le darkas na to na le he tu sa na ki ti na darkas ki ti nu he atu si mi he so ke ni hin ama tu si ma ku na he tu ni a si chi darkas se sei ju tin jo ma ki he na bible ex bung ko chang som thum la ku na lang chu ga si ma he sei ju ka na jo ma ki se ya chu ama tu si ma ku na he tu ni a he e chi mon de ni a he pi izil lo ti ram ti chu hin bet ki mo he in ki pa ong ta na chu Sunday le so na evangelist ram ra ko nin jom pathin na to hong cha dan ho pathin in ex so cha te bung khat chang ki na ke ka chi to ting le na mo ding a thagao ting ka hin so pi ding mo i chi la gao ting chu chu na chu ting ba le si na he Jerusalem ma pathin tu na se ding chu ting le Judea na se ding chu ting le Samaria na se ding chu ting le se pi a bo na se so ke ding na i chi chu tu nya am Monday le so na he niaw ka abulin na hin se ding na Jerusalem a hi in Judea Samaria ko le se pi ani ki ti bang chun Joppa ahin
numai khana numi amin chu tabitha hi Greek pawin Dorcas ke hi chinu hi thil pha bol lama chim ti nei lo ka hi na pakai jesun media ni hil na chun Matthew ane record na chun Matthew bung som ni la nga chang som thum le ge som ni na chun pathinin nei lo sin le chen nei lo te chu sil pe pon pi ati ama han ani ki tu cha azi chi pem ti le Dorcas hi pon hui thiam na khut thiam hi a khut thiam na pathinin tala ta pi pa chu pathin na to na an mong chai na ho bung sunga von nei lo a hi lo le sil le chen nei lo a vai cha ni pon hui pe na pi ho bung sung keu hi lo ho bung pa ma Christian hi lo jong chu angai cha na ama jong cha na pi na itin Dorcas ana phato na chu japas ichi kho sung se ichi gam sung se chu lovin japa pam lam gam pam ho ki sanin jong apa na chu he na ama min chu akithan na chi phem dai athil pha bol chu chun amin na kithan na ichi choi lai mu thiam til so cha te bung ko chang som thim ra lu na chun ama chung chang thu ki se ni introduction aki bo na ta na thil pha bol lama puhin ta akiti na he chi Dorcas ki ti mu hin ko chu he a hin la lung se ta en ama cho hin ko hum ta tho kan the na tam ta tho na tho ni hi chun a hin ko hum ta mi le i zo sin a lai la pi na angai na so ke e je lai ta chun Peter zong he Lydia a chun a hum su itla pathin na tong ding a hum su aza pa chun Lydia le jok pa hi kinai cha na kinai cha hi chun jok pa mi te chun Peter ahung ye ti aza pa chun Peter ko ma chi Peter cho ko ta na Dorcas chu athu sim cho se bin ama cho hin ko be tan hungin lam hung ta ben tin a ko ta bi na Peter so ka chi ai la ena lu chu ipi mo mi tam ta ni ka bo chu ama ho chi piding ani ka no ani ka bo zo si chu Dorcas na dam la ya ko na ko pi ho tin pa na bol pi ho chi ama ho chu athil po bol cho se bin na Peter ko ma chun hi ta bang athil pa hi bol hi ta bang hi tin pun ten ama hi tin lai na ta ani ka ma Peter len so yi chun pathin he nga taw na ni chi chun Dorcas ding a pathin ko ma hin na hung lu thing ding taw na ni ai Dorcas chu asma pathin hin huan ha ri pi chun Dorcas in to ki ta na it's like ko na yi ji chu atu sim chom lam tai ga se thi hin na ting le pathin na to ki ti na hin pathin na to na la ma hin i ma cha hi pi ti dam thil pha tu jing na ding lam pi um ko na ya sa pa win garanti na I ho ading atu thil pha I to le pathin na pha I to a hi lo le pathin na I to pathin thu I se pho nga hi lo le ha sa gan ti ki thu pi a tia chu mi ading a thil pha na pha I to a hi le e jong na pha ki chang jing ni ti le se chung a hin a thil ti pu na I je na ti le se I chen na hi chon se ga ma hi jin na ai se cho kilo pa pai ho na ga mi sin thil pha na bol ba ma thil pha na cham ni ti na jong ai ti ti ko na a hin la pathin nen a cha te ho bang cho thil pha I chan ding ja thil pha I bo ni ko na pathin nen ai ngai lu ja I chon se lai ta ai na hu do ta ji ma cho Jesu Christ ai ngai lu ji wa thil pha tabi tha Dorcas hin ding a thil pha bo ha mi ti a hi ama hin a thil pha bol ki ti chu mi ho pun sila hui pi a pi chu mi ho azan na gel po Jesu Christ ka zan hi man akila na I a chu man chim ti le wa ti pa na bol ti na it's like an ex bung sa gi na I ga ke na Stephen tu sim dong gi na man ne lesson Stephen dong chun pathina ding a ki ta na ani to hi na dor azo in ina Sunday lesson na chun ina mo ta na ama chu ko bola aham ti ai hết cái kia là thì cái sai gì đó là trong những bằng này nè ama chu aki thắc mà sẽ biến trong này gì nè Jesus Christ đi mà ai thì mà sẽ biến khác thì cái đó là Christian martyr cái này nè thì ta bằng chu na pha tông vào mà chu mà thì na nên tôi mà sẽ biến cái thì à chu lấy sẽ chu mai thì phai tổ vào mà thì phai chẳng kinh hi thì ran gì cũng đi ai vào mà chu thil phai to a thil phai chan lo ding tho to ngai koi ti na ding hi ki na a je chi pem ti ai le Jesus Christ ni wa ding a thil phai bol bi hi se yong se jim zo hi lo si yong si jim ji zo the hi lo na e wa ding a pi zo the ai wa ma
pakai Yesus Kristus ipi zo the na ding mu chi ipi ham ati ai an neo pen khat na bol tak na chu te ni ko na e a chu ni ko ai e ho so pusin an neo pen khat hi lo cha ga dan thio ikithu pi na chu i thil pa po na hi chi dar ka sa na bo ai na tunian e ho so se ai lo le chlai mu na to khom hi vin in mu na ni ngai ho hi na ko i sang khat do na khat ka ni nu na hi chi e ma lung tim sia an sa adon ro na chu ni ki pi na darkas in athi ni ko mi te na thil pa po ja ngai na ai le e ho so he i thi ni ko te mo le mi ni ta bang ngai na na i chung tu hi ta bang na sai le na i ta bang ngai na na ani thi ni na talent sak sak ni ho chi pian na mon cha na na til bol the na pathin mi zo si talan khat che na pi i chi talan khat che ni chi chu pathin na to nai ma na e ja talan nei chu na thi ni ko ting le na talan nei chu ama hi ta bang la sa thien ta hi na hin ta i ma cha na mong pu e ti ni na de ai lo la sa thien na za mo ku su na la sa na za mi tam pa ki sim pa na ni ti na za mo na ni ita bang chu a ki sei pong ding na de ya na hin ko chu na thi ni ko ting le ita bang ta a min na na lai na pi niนั่นหรอน่ะเล่นก็เดียนนั่งยินเห็นมาเลยตัวจงจริงเล่นก็เดียนแต่บางอาไม้มีปีละอาไม้สูงนี่เลยครับน่ะสิ่งที่ผมเห็นเราเป็นอาโซอากาศบางจุดอาใจมันเกี่ยวปะเทียนนั่นตัวกี่ดีกี่ปานะหมูนั่นเองไอ้เห็นดีปุ๋ยนะไอ้เห็นละปะเทียนน่าตัวว่าทิลพายบอลฮีอีบอลปีป้าจูอาจจะกลายเป็นที่อันนี้เราป้าจูอีบอลไปหิบุญเยซูคริสต์อีบอลไปai mi po tin sa sa dom he Paul ma mai dunia kin tin say ni chele giving us a way of sharing those days lesson amin hi chi say masamo win chun Paul in ko chim ni yau cha kai say no mi ne Paul ki pa hi Jewish background Jewish in sung ho sa ho ngai tu ta khat choi ama wa ma hi Roman citizenship ani ne e le pi hung tim ti le hi chu pa hi na sa ta in Jerusalem ma hong khang dei din Jerusalem ma ko ni chun Socrates ti ho philosopher ho khot nu ya governor nu ya hin le kha hin chai ki ne amai ho thu la lam kai je na hi lo hi kyu hi lo vin philosophy la nai na sa ta in thim jil na sang ta in ni le chu ki ting la ama hi na sa ta ho mi hi je chun Christian ti ho su gan the hi ama ding an na phatong a hi na kha ai ai hin la hi chu lung kim nei ta ama a he na dung zui ta bol le chun Damascus lampia chun Jesus Christ ne hin ki musa ta in hi chi Jesus Christ ne hin ki musa ta hin ko hong ki khia le hi che hin a hin ko hong ki khia dung zui chun ma hi genta te la chidam nam te la dinga mission statement hi lo ai pathin na tong ni na hong ki lo ke ta ne ji choi a hin ko tu sin chom cha ni sai na te jo a hin le to hin hi cha ko na chui pi mu thei vong ti ai le ex bung som la na hui ve na hi le hin Paul ho hin na sa tai salvation by faith ta san wanga hu hin na kit ti a hi lang le oi a hi lang le na wa ko na ji da ve hu kim be ho zo si a tong ai na hin ta san ta ve ele hi chi hin ta san cho ki pa be ni na ma to Barnabas ki bai ola hi chi chui pi hung tiam da ex bung som na chang na chui ga na la mi kim khat Pharisee so cho hung nom ta pon chu to bang thu na hi lan wa a ta san wa hi le amoi a so chat na ding a cho salvation by faith ta lo ding Musi dan thu hoi an te te ngai hi a hi te ta hi chu ba chu Paul to Barnabas to hi chi Jewish background anong aso pyo to aki kal hi ta hi chi solve hi chi problem hi su lap na ding chun hoi lang na chu tawang ta Jerusalem na zum tawin i jeno te chu pa lai Jerusalem ma hin ho lam kai i tu lai pa mi sai le mi thu pi ta ai lo le religious leader tam ta me Jerusalem na zu na wa hin lam pi a hin apa ko na hin mi ho ki padan le mi ho thu ta salvation by faith ti ho chung cha he ta nen chu a ki pa na ma hanen noi ho a hu mi te ho ti ta ta pha na ho chu a ki pa pi in le hi chi pi hung tim ta bung so na chang na che le ki na le hi chi Pharisees ho la Krista anapom pa be kha yang hi om di da hi extra ko dum ji ai hi chi ho hin Paul to Barnabas to say ami convert na no angai win angai na chung atu tia hele amon cho aso cha the ga dinga cho cheba tan diu musi da to pian ji ki de he ta he ju control ga boy ba ma ta gospel ki phana to ba lang sa ni da he cha chu
bị hung tiang tala Jerusalem mà chun hung ki ho na wa hin ai ta so ki ho bui ke pa bin Peter hi hung ding doi hi chi bung som na ai ta bung som na chun Peter le pathi ni Peter chu nam koi ma nam thing lo na ti lo ni tai ki cho hin musa hi cho Peter hi chi pathi na musa da na vision ni se ke ma chu pathi nei musa hi tai ki chu Peter le chom na hin se mi hi chi kyu chu hi lo vin aban a sei be na wa chun Galatia bung ni chang so ma chun Peter le a ki ho na report cho hin pui Galatia ho bung ni te ho ko ma a hin sim lo ta ne hi chi hi chu chung chang kyu lo a sei be thong ka ro chu Galatia bung ni chang so cho Bible chơi vai là na biểu tên cái mà thì xin lỗi nghe hết tin là xây này hết mi vai sẽ thế kiểu đó đinh là đinh thu thêm các ấy sẽ ứng ít chú cái dòng à bỏ đinh có một thể đinh hi ít chỉ công sự là cái bộ ít chỉ công sự là cái hồi điểm nào vào chỗ chẹp đến là tầm lâu đinh hiểu là mua sĩ đàn thu đinh cho bây giờ cái gì ta bắt thì vision là xây video anh xây bị ta ít chỉ có vào là xây video chụp hình thế là vài giờ gần thì họ khi cái thu bị đi ngay thì thu người anh xây có khi chỉ thu chụp picture lên hình xem Galatia họ cũngมีthì có anh xây bị ta này khi chỉ xây nó họ chụp hình thế là vài giờ gần thì cái thu bị đi thì anh ai cho mà mày thế là khi chụp vài giờ gần thì cái thu bị đi nó anh 이거 cái này là x bung som ni trang som thùng nó anh chụp picture lên cái mà isa cái nó vẹt tụ và nó bỏ đi ngay ra cái vẹt sản này tao về nó hỏi cho bà cho nó tổ kim tiếng ấu thì chỉ chú albay thế hỏi rồi là pan pin ngay chết thế hỏi này cái thổ bì đi không chú cái tin từ rằng là lát sang in pi ở chặt ông rồi thì chú này kia nó dính tiếng hỏi hi anh thì cái này thì chú hiểu là hiện Christian hình khổ tôi hiện ông cái cái mà khát chú biết không là pi độ cái ba hi à thọ na pi độ thì là người hiện focus cái ấy chú giving out ipiting ala til khat nu mu ding ai ipiting la hin khuwa ngi anai ai lo wala izin am hin khuwa ngai ka ti je chu inu mu ding ai ipiting ala inu mu ding do inu mu ding lo wai la hin ai le ai aki ke na se je lo mo ke sa aki ke pa thai bo ni ai wangin tu ne ko nom che phang ta hi chi na pi ro chu a thon ho pho ta wangin hom do en ti cho sai ne he ja chu pi mei ya pi yin de ta til kha bo na pi ngai nên là second Corinthians bung cái trang xây dựng xong nó cho xây cái cho Paul mà mình hết tin xây cái này hết chỉ gospel cái pan nó thu pa to hin cái hôm phát ta pi đi ấy cái mà cái này ấy là to cái xây luôn cái chuyện ham cái là bây giờ cái tổ phong pi hoài hiện đó những cái thế và lại anh ai hồi dấu xem là lung thi mong vợ nó họ anh cái tổ đầu tiên là Christian hin khu khăn là hin pi đi cái gì Christ đã tạo ra rằng Paul nó xây nó cho last time mình pi ở chợ ông rồi thì cầm bao là này ấy là hết chứ hin til pho body he ovin pi ding hi de ovin ama ma mi tam ta an ki bol ji to body ele hi chi til pho body he na sa ini bol lo na jo khunuma a result ke tidam I ki si na ke tidam I chan ge ya hin ko he ale to kha mi ho ta banga e mum ti a sai the pe mi vai le no experience a ko hem la na mo he dan ta nen sai te vai le ka to kom pi ho he don bu sai de te cái bao mấy cái tầm biệt thèm bắt toàn nàng xiêm bằng đi mi tu ma sim pha boarding a poi bo ran hi story kha oma ni story hi mi house kha le mi get the ta kha oma mi house pai le ai in ge nu widow ai ro le me thai lu hi ama to sim pha ma bo kha lo ni khan ki hau ta ma kin niel te nun ai le mi get the nu le mi house pa mai chi ne me thai mu na house bang na sum se ki khat dong kani khati hi cha lung sim mo na le nung noi si na om ge asi cheng le mi house pan house ki sa bang ama na ma ki ning ki sa bang le ain ge ya teng me thai lo ani sim pha khat be na bol lo sin ama lu mu neo thi na long ta e ke no si lo si pha body ki mang hil cheng le e ma ina ki tu pi sa je bang le mi te mi ma ne ma pang ma ne ki na ki le je ma ini sih deh, simpel boleh apa yang mau lah, miti mungkin dah lah, mau pasti mungkin pasang. Cái bảo mà mày resilience cả vậy thôi tại hình đoàn bộ việc thiên phá cái gì bộ đỉnh đồ hay là sai bộ đầu tiên là gia đình cái thu phí sai nó Christa cho cái hay là mai cái gì rằng là xin một bên nó chun xin một bên chắc nào rồi xin một thế nên là xây nó bên nào chun bên ham là thiên phá bộ thì thiên phá cái bộ tiên là hi là hi bộ bị nung bộ bị pa cái pa nó sang in chun mà cái pa này ya lên rồi thì chỉ gì à cho Jerusalem Council là cho
hầu lắm cái chúng Paul và Barnabas chúng thiếu thấu bảo thì anh bị hiện Paul cái bài hiện thì trong cái con văn lệ khắc hồ 27 books New Testament là 13 hồ về aman này gì rồi thì tôi sẽ nói bị bên ông chụp ham thế là thiếu pha hà bảo tin cái thiếu pha bảo chụp mi cái bà na kêu hiểu in ấy mà rồi bắt thì cái bà na chú bé cái ấy bị hết thì sẽ đó nó về đây Amen. Amen. Tu ni aban jom thei ki dem ta dem patin tang wan men lang. Tu ni ka topic che biham tia le Simon ko na Wednesday ni che in aka son ni le get ni ani che. Romi te hinga Paul le ka a hi Krista thina ko na ta san ba nga hu hi na ki na tu pi pen le a thu pen a ki he che na hi. Ti chu aban ga ve le han. A hin ki na hi bung som na khana hung ki chai chen bung som na ni nang se na le thil a ki he lam dang kha a na hi he je ki he lam dang pi chu bi ha mi ya le jesu le gospel thu sim hi na le a ki pat da ni pathian mi lung sin na le ngai dun a ki pa na hi bi he te ka no na hi he lai ka ba na le polin a to tho lam pa nga hin ko man ni le ngai lut na ne ding dan ai hi lu bi ne ti na ni sim so ke ni ka ta sa na hi a hi le Hislai iga simsu kinane hisi topik telehit abung hi rom bung somnani hi au hi rom bung somnani chang khat chibe nai chutia hi ji chun sopite pathen lung siet bangin na te pum piu chu lung han thing ta gan ke hin ki hin ha bangin pathena ki piu win na pathen la thi to ten ki piu win atin he ti dai ki hin na hi chu na lung ba hagao ra na ho na ai ati na ka thin lo pina chang na la he ka belai le rom bung so ni a he polin ato tho lam pa nga ati na ato tho lam pa hin khu man ding le ngai lu na ne ding ti ai hi lo bin la he belai le ale sei tho a lo le bolo phangwa ngai lu na hi thi da am ale thi lo ham ti don bu thi kho le na la he ka kyo mu na Apa ya koi som cho hoi mama zen na anh video này về hòn dòng đòn bút nó hay tạ là biết thì nhưng mà cái tạ sản dòng này kinh trong trong thà đòn bút cái gặp bên nông chuột ông thề hiện na có đến thuật khát bung sòng là thùng là làm cho cả này chỉ là bao là tắm tạ là sền na bài mình ai hình bạc ngày lúc nào còn quay mà giúp sử dụng nó thì bao lúc sử dụng thì biết gì khuyết bé cái này tao là anh đi kinh lại na bài mình dòng thì đã cho khi ta bằng ngã ngày lúc này lo thì phá dòng cái bột cái này to hình chụp tiếng dòng đấy thì bây giờ cắm máy mà thì bao bột nó mới tăng tạo cái này to bột nó anh bằng ngã chụp cắm ngã chụp thu phá sẽ anh lâu đấy mới tăng tiền mà dòng to thì phá dòng bao bột anh bằng ngã thì bao bột phá dòng này lúc nào bằng kịp rồi bây giờ làm thì đấy thì bao bột chỉ biết là sẽ phản ứng bột nên mình mua vào mà không thì phá bột thì đi đến làm nào thì bao bột mới tăng tạo cái này cái chỗ cho hiện bài mình sẽ là khối cái bên chúng ta bằng bẹt của cái hệ thì chỉ tao chỉ xin số này tạ san kinh nghiệm ngày lên ông mình ngày lên là chung nồng bền hè cái thì kinh nghiệm nào phát thiên thu hi ngày đó này ngày lúc nãy chẳng ngày gì nào bữa nào bài một chút ngày lúc nãy chẳng gì suy Krista mình ngày lúc nãy chẳng gì thì một chuyện mình lại cái bảo mà chuyện mình ấy hiểu chuyện bên vì hóa ra là ngày lúc nãy bạn lại sung anh cái bậc kinh lệ bị thế nào thì chú à kinh mấy cái trái gì ngày thì này thì giờ chú Bible Roman bung so mình trang khát chân chú tí hết chân số bị thế đúng xét và thiên đúng xét bằng hình là tiếp bùng biểu chú bị thế đúng hắn thiền ta gần cái hình ha bằng hình và thiên lá thì đồ tại in cái lòng ta và thiên á biểu hình cái tia cái nghĩa này về thì chú nó tổ tiếng và cái lòng ta thì thằng nào bảo nó hùng nào thì thì sao na thì chơi hình bạn cả chỉ số cái là hình bố đến để các thợ đang tôi sẽ hồ để việc của bên rồi sẽ thì rôm bung sòng này sung nhẹ na để các thợ tắm tạ rồi mình số bị ba rồi là mình sẽ tại để các thợ sòng là thông đang thì bố đến anh gì anh thì chọn anh gì nào sẽ bị hỏng thế đấy thì chỉ bung sòng này ba thì việc của bên cho hi thì hiện nhiều tin anh bố lên để các thợ đang thu sĩ của là việc của bên cho ý ta bên cho lệ hồ bung sung là hi
ti ba zak chong chong an le na to na le thilpi achan ho thu ase na ale hi cha hi midang ki til ko na le zan le na kin jong azam na hi chu chang thuma pan achang ki chan chi sima la ki mun jong le ji keu chu bin hom pal ta a pi do na jong a ki se na mi hom pal ta pi do ki ti hi thil jak chu mo me lung a zo yang se ta in ki pa na lung gu ki pa na hi se thi do ka ki ne so ya thil ki pi de le chen na sa ta in ki pa na o me as a bible pi se am dile a zo a si chu born the church school giver na a se jong le pa thinin lung hai sila pi te so ngai li ti kemen x bung som ni so ta te bung som ni chang som thum na nga chan la sa ni pi to wa sa ume ya ti ki na ya chu thil pe ki ti ya pe le ya ding ki dam thi ta sa ta ji nga jang na je le a chai na chang ko ba chang som kha chan chi ga simai le ti ti na se ai na hi ti ho zo se hi bol mai mai ding ai kon ge ko na nei pu ma pha ta a bol a je le hi chi chon chan na chung hi chi chung chon na ngai lu na nei ngai a hi a ti sa thil i po zo si ngai lu na alai i ban sa la wai le a hom kiu jing hi thim mu chi no me na thil pha to na bo lim ka ta se ne a pha thil tom chon bol mai thei jong le ngai lu na a zaw ti te ngai hi ka ga si to no me a chai nan ka sing ka ten gil lo na ho le di lo wa ki bon na zo si chu phana le thu ding jong a sei ki na se na chu phana le thu na ti ki ro mu som ni chang som ni le ka lang cha sei ki ne na ya che chi ki sei hoi kam de ei ho pa thin ni te chu men i pi ti na bolon a bol bong bong chu bolon ki ti chu thil pha wang chu men i ti le na bol na de yang nang chu mong chu bolon na ti it's like even in a thil se mi na chu nga bol le a phan le thu ti so hi ki na ya ji pathin mi ngai na a hung ki lang na he jele a chai na nang jaga be su le ban he ti na se rong bung som ni chang ni la jaga sim ki na le jele nang ho tu lai ba noi le si chon hi un lung tha ke ngun lang hin chon pu wen a ti na ya chu lung tha ke lung hin chon pu ding ki so pyam christian hi na chu jesu christian ipiti na ne to am chu ewan ama kunung si ju the na wa cha khilpa mi ane sudamin nei lo chaga ho ni tam ta ani ban pi wa sana aki mu ne ya chu ka question to non chi pyam ta chai na dingin na chen khom pi ho la a jesu christian nung zui na hi na a hin kho phat a na nei a na nei na ding le ngai lu na phat na nei na ding a tu nya lung put le chan na pai to ngai ho chi bi ham di mi zo si viewer so hin chale member so hin chale panel discussion member ho rai si lung chung ngai ki ye so ke dim i bi ham chan phalo ho i pai to ding ma ki lo ho chu di e ma mi ma a thu don na chani ki ne ding hin sin kan khum kha ka ke pai pa thi ne wa oi a tu ni nei sangam tia panin pasin thu mai ta hagaur mai phat tum pi thi tam pi na sa ta ma tu ni ake ma evangelist ka boy to ne ke holim ni wa hi le Thursday ni lesson hi dinga Thursday ni lesson ko hi le James Jacob lai ha tu tang gen hom ni wa James hi the just I don't know sim tang pa chin ki gen hi a background ne wat again una James hi Hebrew ha min le Hebrew na wa min le Yaakov ake chi ba the Greek ha min Yaakobos chiki hi awa hin ahin ko pumpi ye la hin Jerusalem church hi ana sumang a bonin asi tan pa Jerusalem church hi anoma Jerusalem church hi ama hin hatu long kai hal ma ki the a to le Jerusalem council en hi chairman na pa hi chi Jacob tung ta hakim khare hi bang ja James hi anta just ai lo sim tang pa ja ana ko e cha ele ama hi long kai pil hong ta le society sunga again the as te tu mai first priority khosa na santa na bi mi hi jin nei thu tam di le in na nei ta na to na sem mi hi jin le ama hi sim tang pa jin noi ai ke na hi James le khabu hi atang pin Jesus Christ Sermon on the Mount Matthew bunga pat bung sagi tan ke ka le proverb bung khara pat bung sagi ka thu te tam pi James na ke hi jin le practical work ma na ke hi jin le James le khatori the New Testament book of Proverbs chin jone hi nei New Testament book adinga proverb in nei ana hi ki nei ithai sim di khari James hi Bible tam pi ki mu Jesus Christ mo zui te la James mi ni oma ai le tu ni ai ke ru hi ho ru James le khatot tu jong James ana ki la
Jesus Christa nungjui James ni te hele ma bung thum chang som le ko pa som le ko akim a khat hu hele Zebedee ta te la Zebedee ta jong James kharoma Alphaeus ta pa jong James kharoma hi tate gel re Jesus Christa nungjui he je confuse lo ni mo ka te hi Jesus Christa hi Jesus Christa James hi Jesus Christa sangam pa hi chi hoi su ki moi chai le ma bung gup chang thum na ki mo a na se te bung som le bung som na na ki mu ki a gelati bung khana pa bung ne ki mu ki a adien le gelati bung khat chang som le ko na khat ve na sin khiu le vai ala hian siminya a hi wangin so cha ho la a khat cha ka mu poi pakai na pa za ko lo ka mu Paul le je gelati mi te ko la ha le James hi bang chna the je le Jesus Christa na pa je le ana ko le James hi Jesus Christa sangam pa le ana ke ko hi chi ama sa pe na thi ning ka te hi ai tu na direct in afa point my look the mo James lai ha hi James in a focus pen bangai chi tu the reader asim zo shi ko a focus pen Paul of Saul of Tarsus Saulin Jesus Christa no zo te ha tu dia su gen thi lai mi tam pi ana ki thi thang pa Jacob in Jerusalem apra lai ha pe nei to te ko mai nun tun tu ma ki thi thang Jewish mi te ko nga lai ha hi aman aget pe nei a point pe nei not merely a reader but doing put into practice ma asim mai le asamai mai hiloin asem ke te hi nei chiang na nei abana Jacob bung kha chang som ni sagi na ye ki lai le genuine religion je ma pasien masala pasien mi wa ki pa pi un ta bi na hu bange cha le gen thei ta ga te me thai te ki tho pi to bala mi kha van noi ton ba ton lo ki ke ching na hu pasien ki pa pi mi ta ahi chi nei anai por ki nei ai da direct na heart of the book je ne ma alai mai ta de ma James le kha to hi ye ra hi le bungni apa bunga ke kala arge te ni akim sien ta hi bungni changkar apa changko ta ye ra hi le he jin chi ki moi favoritism je ne ma mi kha bien so he le hat to so he lo le khosum ka le organization khada hi khat ngai sam tu miao e ngai sam tu le dam dot hoi tu min bien so man le na ma sanga to win nang ta to win cha hi ko da ai re gen thing ta ka sim thol kan pa ya hi le amau te khu nang khuna to win cha hi nir sina khu James in phalmo mo lai James le ka to ye ai practical goal hi practical challenge ma hi I Christian hi na khu practical apodo te hi chi na hi ki lai ai le tana James bungni changkar apa changko te le ye ra hi le mi hau sa te le mi zo te ki ka en ngai sam tum le de sa tum ni na khu pasien mi mo he silvi do lai le chi khat mu da tum le khat mu bu tum le ngai tum na khu tu kha tu na ki pa hi chi aki mu the hi ai le James na get ki na hi Christian hin huwa le kam za ding da ni na sa ta le ki na bung thum chang ko pa chang so le ni ai le hi I le kam ma pa da I thu yen de ho poi mo ta James na lai I kam ma pa pasien pa to na po na I kam ma pa ma le hi I sangam pa haru sabse na po re James my brother this should not be done tami hu e te la Christian te la pasien ta te la au ding de mai je ana ki nei mi kha he je na ke James bung kha chang so ne ko ye ra hi le mi kha bang jin ka Christian hi na hu pasien ni a hoi de jin nei akile sa pi the ding a na ale ki tu tam zo wa hi no a Christian ina hu rui nei associate hi jin nei na ke nei ma lu bung gup chang so ni le na ya rai for the mouth speak of what the heart is full of ilung sima dim le hui kama na po ke je nei to thano Jesus Christ ai na kam in sim tang ni nga na kam in sim mo na tang ding na chi ki nei to ni je Christian te la ekam wa thu po te mi tu ma ni nga gu atu e lo de baha o me lo mi ani adam na le ki pa na he ji pil bang ma ba hui ka sai abana he ki rai James a kho sa ta khu ale kha na ta san na se pang lo asi hi na chi nei ai na he do na ha nu sim dinga bang ji James ta san na se apar wa he le asi hi na chi de adong pe di la wa ngai dan share hi yung moi ke pa no ke ma ti chi do la chu ka hin do no men hi chi question mai ta hi Martin Luther in Rome lekha bu na sim lai na to zau lo na thim chan na hi ta san wang ti asim do to jing
ahin James le ka buan sim do hin ama na to hi ahin mutam na to hi ahin jing tai hi ja cho ma ni chi le ka bu he na dei lo hin epistle of straw elo dry ago na ti na he a cho ahin lo na ti hin he so ana he thim lo ti na ahin he ja cho if ama hi le chi a practical book hin na a book of practical hi chi practical a book do na pa le ka bu zo cho hi Paul to James le ka su ni he thim ni cha ka Paul hin gospel cho anada alu cho ahin na anakila alu nahi ahin James hi chi ala alu ta sana pa cho ahin pu do ahin na he chu putting out the gospel living the gospel hin pi ti cho ahin he ja chu ta sana cho om lo hi pu in ta sana chu ma hin ahin hi chi ta sana chu exercise bo lo wala hi chu e pe ham aga su lo ti nei o he chu kan do no me ki pau me evangelism point ki chi le ki chi tai le do adon na pe ta ken ka gen ben ai ta san na se pang lo chi hu ta san na om lo pos ne lo win ai na hi ta san na ben unproductive ga so lo le ga ching lo le useless man the lo ai ta san na ni ka ta san mo ta san na tung ta na i get ching le mi tam pe ana ngai to hier je ba ta silhoi bol phat wa hu dam ki tang ni lo win ai la i silhoi bol teo outward service na bol teo hi ta san mature khat hi na bai puro si nei mo hi jing bung sim dinga Outward service is not to earn salvation, but it is the demonstration or manifestation of the true faith. Na, pura mi bagi thopi na le mi sepai mo na hu dam tan bi hilowin. Ita san na hu mi temu sanai. Kata san mi kai ji ye san na hin ji nei na khen hin. Ato na ding le James bungkha changni apa changni ye rai le perfect again Ihin ko wasin hoi sin pai bona teo le Christian khat hin do la trial and temptation boy na le gen thei na le hasan na le hem na te le suffering te ei ti adinga perfect ang sim tu hi che le James na akon clue na phaki nei to is James le khabu hi a go to practical ata ta poro thei le na se ma poro thei ni ngai chier na ai chi ka gen ura pasien tan chawani bol sa ta hen amen ke pam le zingen tu chun Monday, Sunday ya pa din Thursday di chan study to inside na na tu him kaga sai de hong cho conclusion ading na Jesus Christa hin hichi church in phudo da din le hita bang society tha in phudo na community tha in phudo na dinga na kiloi khom na tha in sim na ding hichi chu kingai lu na ding avai cha gan thei ko pusnga mi ke thopi na ding hichi hi Jesus Christa ahin phudo nom ja chu leisi na ahin ko ahin phala na tu nya chi chi chan bo nei thei dinga hi pathin nang la kai zong ke hil na ai pi na tu na chu Christian hi ni thei na dinga chu I pi ha mi da ta san jing se ai lovin hi chi ta san pa chu I hin pi a chu ting ta le anem nu pe ni bol chu Jesus Christ ai bol na hi ti na pathin pha thei ko pi han chu ting ta le ki la him lesson aba lesson som hin je ti hin bung som na hi in zil wa chu by living the gospel hin pi ki hi abana hin zil ti hin tin is chu kui hi zong le atham zo sin hi chi pha na hum kya ro ding hi in na nga jing di ben pakai ni kan ti min chu ti ta no na ba ti wa zong le hi chi mi da na ding a phat som na hi ding le na na share wa chu ti ta la mi ho na na pi so dio hi chu pa thi nai ko ta thei ben wa hi chi se na tu la hi chi le zo se pa thi na bon cha ban ka thi na bu han ka ti